Ay, kas iti sigod lang ta amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. Iti anya makagapu, mare. Kasano ngamin, di na amo ti agpilos, mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay lang kan kwa na. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon ken danom. Aywan, limabas iti paraangan mi itay, mare. Nakarugrugit nga agpaiso ti bado na. Awan ti sirbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya, mare. Ay, isupa yan ti pagapaan mi no daddo, mamare. No adda ibagak, apaw, nagado arason na. Tipid ka no iti sabon ken danom, ti kastingar aramiden na. Nabasamat ti buok na, mare. Kasla nagdigos, mate. Nagdigos nga agpaiso ngem insubli na mo ti kaus na. Ulit-ulitem abagbagaan, mare. At danto siguro pag nakman na. Para iti pagsayaatan na ti bagbaga, mare. Rumara kita, Mileng. Di mo kutkut yun to yung t-shirt yung pantalon ko dito, ya. Tapos sarag tumanan no agawid, Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba kadagitang Willie. Mabalin pa ang mausar tayo tabakit. No sa anak ngagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, hindi maipapaniti dahi tabanag, Mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigo sakmat, Oo, uray manupay adigos dar aramidam. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok, Willie. Basta, di mo pakibibiyangan da ito'y, tay suot ko pa'y kunakmanay. Mabalin pa'y ang mausar iti... Marilisa, Dapay, mare Mileng. ikanak man iti doa sa si Mare. Tay nabanglot ited mo Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner, mare. Una, tain labak ti bado nila kay kumare. Naimbag man tayo manugaw. In timing kung adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta, mare. Tapno saan nga aglang lang apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na matlaang ti daddo maakawas na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang, mare Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong ken t-shirt ko, Mileng, bakit? Sa dino tinangikargaam, Di mo ka din nakita ti kawis mo ngagbitbitin iti sampayan, Willie Lakay. Ay nawa, saan ka di nga imbagak keng kaadi mo pakibibiyangan ti kawis ko? Saan pa'y anamagaan? Mga laka iti pagsukatam dita drawer. Adumot ti badom dita. Dayjay nga rod ti kayat ko. Ay, agpakalaing kanto maning ngaming ka. Imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawis mo. Si kapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti bugoong ti kulay ti danom anang ilabaak iti kawis mo itay, Willie. Bago umuta sa asawang, Mileng. Katun may. Kasla bugoong ti danom ti kinarugit ti kawis mo. Na. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangarudan ti nailabaan. Makistan bayak mampay titi balayo, nanang. Ay nawaw. Naimbagmanta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging lalaing dahi ta, Mileng. Tay takit iti nagapaan mi itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibiyangan na dagiti kaus ko. Sakbay apim manawak, binilin ko adi na pakibibiyangan ti kaus ko, nanang. Amuyo na niya tinaramid na. Napanain laba. Awang kitin to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday jay akawas. No di mong kanya, di saan kumapay anabanog anaglaba. Na, di ka mabaeng agpag na di tarwara nakarugruget ti kawis mau. Ay nananang, tinapatag, tagdigdigusak. Jak amukin kawilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, Mileng anak kaw. Di yumat imbagbaga nga umay kayo agpasyar tatang.
Awan ko matiplano nga umay. Ngam sobra tinatang ken prutas. Isuan na panurot ko ti umay mangtig anak ka. Ni Willie nga. Napansiguro manen ang iti ayan ni nanang natatang. Ay nawaw. At da ka dito sa anyo nagkinawatan anak ko. Nagapa kami itay, tatang. Kasano, iso lang nga rodin tinailabaan, iso pa'y ti makaungot. Apay ka na. Ti sigud latta nga isyo mi tatang, di na amu ti agsukat. No anya ti insuot na ita, isumeten iti manong aldaw. Agdigdigos, ngam kaslaawan metla ang serserbina tadi na met amu ti agsukat. Amuyo ka de, tatang. Idili na ba akti kawis na, kasla bugoong meten tinagbalinan ti danong. Ay. Day taki din anak ko. Hey, siyak pa yun ti mabain ka dagiti kalugaran tayo. Taamangan no panunutin da, asaan ko nga as-asikaswan nila kay ko, tatang. Rumabiin, miling anak ko. Diya akong mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na mo ti kastang aramidag, tatang. Ibagam tulad takin kwa na nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang. Pagsalitaan nyo anasaya at iparikot yo anak ko. Maala pa'y dayta itinasaya at asaritaan. Mano atawan meten aparikot mi day tatang. At danto ti pagnakman nila kay mo. Maamiris nantaw, aparamit nila ang iti pagsayaatan na, ti kastangar aramidang. Rabi and Willie, anak ko. Saan ka kadipay nga agawad? Dito ako na mga nanang. Tapno maturo kaklangan no agawid na. Mangisupot ka lang iti sidaan nyo kani bakit mo, anak ko. Aduma iti inlutok nga adubaw. Saan nanang? Ay nawaw. Mga anak dito isakbay nga agawid ah. Anya kalakit di mo't nan ayawilay. Saan ka mo't makaaw-awat? Nangalaam mo't ti kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaungat ka pa'y laang mat. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sa bali mo't tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare, ta saan ana magaantiin labak abado na. Naimbag man ta saan na nagungat mare. Nagunget kit di apay kano apakibibiyangak ti usar na. Ay na, uray manupay adigos ti aramidin nila kay mo. No saan naasukatan ti kawis na, awan matlaang mare. Kasta mo ilaang tisang kaibagakan kwa na, mare. Ngam kasla awan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Di nan tumanin sukatan ti kawis na, anakitam. Makalawas tumanin nga iso ti ba. Owen ma'am. Willie gayam tinaagan mo, sir. High school graduate. Husto ka di. Owen ma'am. Okay, i-review pa ang ti application mo. Awagan kan tulat ta. Kaano nga ta ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita, taada ti daddo malakad ko. Urayat nga rin tawag yo, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo, ili anak ko? Saan pa yung mawag tinaplaya ka dyan sentro na lang? Ura di ta bakery. Urahay ka no ti awag da. Makalawas yung tinapalabas. Ngam awan mo ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Uray ti daddo mga inaplaya ka din nanang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo. Ay nawaw. Amangan mat no na dismayada, anak ko. Kanya kumangay ti pakatismayanda na na. Kasta ti kawis mo, no kasta mapan kaagaplay, saan ka day? Uwan. Masigurado nga umanay arasunday ta, tapno madismayada ken ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na, anak ko. Nagdigos man. Sakbay anapanag iti opisina da na. Wan, nagdigos ka nga agpaysaw.
Ngam kita ang bantakawis mo. Nakarugrugit. Awan ti sirbi na nga agdigdigos ka. No isubli-subli mo ti kawas mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng? Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado ka numat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan ka numat ang maalala. Tsak mo, amare. Apay adi mo ang mo, Mare. Saan kami una yan nga agsarsarita, mare? Naumaak mo dun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami ijibalay, kaslaangin-laangan ti tunggal maysa. Saan mi matan apakibibyangan ter aramiden ti tunggal maysa, mare. Sa dino tinagapuam na anak ko, Reng? Ay, di ta ka bangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, nana? Napan ko lang sinalodsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapol iti trabaho, nana. At na tinaistorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, nana. Ah, anya ti indanon daken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita daan nakarugrugit ti kawis ni Willie, nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawis na idi na pan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa kat bakery kan restaurant ti pag-applyan na, nana. Ay, nawaw. Kunahakon kat. Nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona kat ti pag-applyan na at trabaho, kat adda pa kay naigan na iti makan. Aday bagakken ka, pari Willie. Anya na ita, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapol ka iti trabaho, saan ka day? Wine, gam sana mo na mapagasatan, Mare. Amok no anya ti aramidem, pare. Ay nawaw, anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan, pare. Nakarugrugit ka no ti kawas mo ang nagpa-interview. Iso na dismaya ti supervisor da. Agdigdi ko sa umo, Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawas mo, pare. Anya? Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling, pare. Sukatang matikawas mo. Di mo urayan nga agla nga abugong tidanom no labaan ni Mari tikawas mo. Nasaya at mat, tanagawid kan, Willie. Adda na patag apagsaritaan ta. Adda na damag ko may papankadagiti trabaho nga inaplayam. Amo kung data bakit? Naibagan ni Marilisa sa kanya. Nasaya at mat nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak, idi. Di saan ka kumaanarigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik dahil dyan bakit? Kanayon ko nga ibaga at tipid. Kastoy mo ti ibunga na. Ay, syakto pa ya kabalay mo. Masiksikuran ang makakitkita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Bangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka? Kasta agsukat ka. Saan anatangkan ti ulom lakay? Saan anasaya at no tipidem mo't unay ti bagim? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaawil ilakay. At ati interview, iti apply ka trabaho bakit? Mayat ano kasta? Barang alain dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mat ang ma-reject man ti application mo lakay. Sapay lang ko mga rod bakit? Tama ala akmutan. Kahit kumatan tagtrabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da ka. Sapsapol na iti ubing nida. Ay nawaw, 500 lang manin tiyaw-awat mo. Di ka nagreklamo. Ay nawaw, duwa ti anak mo, Joel. Panagkunam ka di, kat umanay ta 500. Gatas pailaan kat kurangan dayta. Agtipid ka ngamin na. Di ka agin babak nang. Uray niya klase ti panagtipid ti aramida. Nukurang tiyaw-awat mo ay awan latta, Joel.
Apay ngamin adi kag trabaho. Sino ti mga sikaso ka dagiti ubeng nagtrabaho Day ta inom manen nga men ti impang pangrunam. Nagpalastog ka siguro manen kadagiti gagayim mo. Iso 500 lang tinaytid mo kanyak. Awan ti bibiyang mo na ginumak. Apay, asawa kaya. Labayagan ang nagsinatan nida. Iso adi mo pakibiyangan na gitar aramidag. Kukwaklat ti 500. No di mo kayat. San laag? Anya? Pano nga itinted ni Jewel kang kanida anak ka Awan nanang. Nagpalastog day jay ti gayim na. Iso na ibusa dagos ti kwartana. Anya? Day tamo ti paglaingan day tao. Siga, kunagin babak nang iti sangwanan ti kumpare na. Angam di na mo nga ron maitid ti masapsapol lagi ti anak na. Ay, nagrigat ti kasta. Imbis sa pagtinulungan nyo a suportaran dagiti duwang anak yaw. Saan na nakasapulan na? Anusak lang ang tigtrabaho. Awan tinamnamaak iti dayjay a Joel. Amangan kit din no, at dati amom amabalin na pagtrabahuan, marilete. Ay nawaw, desidido ka kadingag trabaho, Marinida. Uwan maray. Tsako namnamaan ti itid dayjay a Joel. Ulbud la unay maray. Anya nga tano, ag-online selling ka laangan, Mare. Ay, kasano na ita maray? Ag-resell ka iti online, Mare. Isuro ka. Mamangan mo't no narigat day ta maray. Ay, nalakalaang, Mare. May mayatan ti kastoy nga ramidam. Tapno saanan amasapol nga ibatim dagiti ubing mo, Mare. Ay, sige. Isurum to maray. No kasanaw, taipadas kuman man. Nawin, Mare. Mangisagana ka laang iti basit a puunam. Uray 5,000 no iso, Mare. Manang leti, sa nga pulo man abuti ti arak. Ananom ti nga pulo abuti ti arak, Joel. Ay nawaw, inuman mi Imbis a paggatas dagiti ubing mo. Ay naman ang lete, mangirwar ka kitin. Agururay na kiti kumparit. Di ka matanagan. Saan kong utangan? Ti panaginom mon sama ti priority, Joel. Na, Kaasi ni Marinida no kasta. Uray nagsina kayo, tulungam latamot amang padakkel ka dagiti anak yo. nangamong mutan Ay nawaw. Ada ti kwartam nga ipalpalastog mo, ngam kaasi mat dagiti anak mo. Anya klase ti kapanunutan dayta? Irwar mo kitin, ti arak agagatagak. Mangirwar ka mo lagi ti karni ti baboy, kan bangos. Sagtatalo a kilo, tapno ada ti pulutan mi Agasan man day tang arak pare Joel. At amat lang ti ginatang ko pulutan tayo pare friend. Ay nawaw, nagadong nga pare. Inikam kumapay aninida mo ti sustinto na kita nakyaw. Nalpasan. Namindwa anang tidakin ko na itaabulan. Ay mayat ano kasta pare. Tapno saan da nga ibaga nga inom mula ang ti kwartam. Awan ti pare ko no may papaniti da ita sustento pare. Ayun kaya, tiniksam ka ti dagiti ko kumpare ta pare friend. Makaumay da nga ta. Win! Umay da ka nung inton madamdama pare. Nasapo pa'y gamin. Makasta nga ron. Agluto ta ni tipulutan pare. Tapno rugyan tan ti agsyat. Pangururayan ta kanakwada. Iterwar ti paglutuan ta pare. Na, apa yan pare? Ang mga nuat dati may baga ni nanang. Irwar ko lang ti paglutuan tayo. O sige. Mabalinan na ito. Tinapatag. Makaluto tayo pare. Ay, kauna pare. Tayo talaga ayaw. Marilete, simmangput ka di ti order ko. Ay wan, kay deliver da itay, Marinida. Agyaman ako unay, maray. Ay, sapay nagdagsan da ito'y, Mare. Amangan no saan mo ang mabagkat. Ay, nawaw. Ay, gudwaan ta, maray. No kasta nga ron, masapul alukatan ta, Mare. Wan, okay laang kanyak, maray. Tapno makapangrugi akmutan. Naimbaglaan nga dati may gatang ko iti masapsapol dagiti ubeng. Irresponsable mo't nga minti amada. Di mo makarik na.
Aywan, gimatang ni Joel iti arak ken pulutan dito'y tersenak itay mare. Ay, taday ti paglaingan na mare. Kunamlan asino mo't abak nang iti sangwanan dagiti kumpari na. Makitam day ta. Aggastos iti dakkel no inom ken pulutan. Ngem no para ka dagiti anak na ay sakiten na pay nga iawat ti 500 mare. Talaga gayam nga awanan bibiyang nakada kayo mare. Mare. Uray 5 aduleng. Awan maited na. Maturugan, anak, rabiin. Muna kay latan ang maturog. Ay nawaw, kabailam ka di pa'y tagtrabaho. Saan ka naman now? Ay, maanusan ananang. Maipus man ng tigatas dagiti ubeng. Kat manulaang tinapaglakwa. Tulungan ka garudan. Ay, saan nanang? Agina na kayo kit din. Nabannog kayo anang asikaso kadagiti apo ko yaw. Di nakpakadanagan, takabailak da ito'y nanang. Ipakita kiti dayjay a Joel a kabaila ka padakkelan dagiti anak may nga uray awan tulong na. Nagpasentraw, Joel. Kanyang oras ti panagawid na. Jak masigurado, tadi na maimbaga, na panalaang indeliver dagiti order na. Sumreg ka, tapno makita mo dagiti anak yaw. Saanan? Ninida ti kahit ko makasarita. Ay nawaw, napudot sa ti ulam. Tasyak pa'y laang matiimbabay na kadagiti kumpare. Kasano ngayon babain da ka iti kumparim ako nam? Inistorya na, asa anak amang mangtit iti sustento. Anya, kasano ko ma? Kat saan mat nga agsarsarita da Efren kanida? Diyo ammo ti aramid ti anak yaw na Paula. Sakit din ti ibabain na. Ay nawaw! Anya ti aramidom dito'y balay si ka Joel. Awanan kay ti bain. Siyak pa'y laang matibabain mo kadagiti kumparek. Ay nawaw! Di ka man agpabaso lakasta? Istoryaan ka no asa anak amang mangtit iti sustento. Nay. Saan ko nga ramit ti kasta Joel? Di ka agpapabasol tawan ti ammom? Asino ko matidaduma amang istorya ti kasday? Amok akayat nak nga ibabay nida. Ay, salud-sudom iti kumparem no asino tinangis istoryaken kwa na. Saan aday ta agpapabasol ka kasta? Sa maysa, no maamuan ti kumparem, anya kumangay ti pagsakitan tinakem mo? Kasta unay ti bain ko na amom laang. Anya kumangay ti pagbainam kat pudnumot? Kaano lang idinaudi anang ted kay ti sustinto? Adda gitin inted mo iday, ngam apay umanay aya ti 500 mat? Ti ibagam kit day, di ka makontento. Agsardan ka man si ka Joel! Sanak lang nga rodin na di maudawat iti kwarta ken ka? Ha! Umay nakpay laeng mat gulwan akasta? Dito'y pay balay mi amis mo? Wana, tabiyag ko matigulgulwang. Na! Naglaing ka nga agpalastog! Oh. Ngam no si ka ti mariltok ha! Nasakit gayam tinakam mo! Ay, talaga day ta Joel nanang. Siyak pay lang matkit diti pabasolon nan. Ay, nasaktan siguro ah. Anya matin sausawang ti kumpari na kenkwana. Ha? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na kat pudnumot nanang. Ang mga no napabainan, iso akas na ti reaksyon na nakaw. Ha? Gunggo na ah. Isumot laeng mo ti mga aramid iti pakaibabainan na. Sa bagay ah, bareng makaamiris daw anak kaw. No, amo na nanang. Namuna mo't nga aklo nang ti kamali na. Bad trip kan sama, Joel. Marurudak launay ti dayta nida manang leti. Ay nawaw, iti anya makagapaw. Agasam ngay, taimbabay na kadagiti kumpare. Istoryaan na asa anak amang mangtit iti sustento. Sakit din ti pinagsasawa ni pare friend iti kasday. Siyak tinagistorya iti kumparem saan animari nida. Anya? Dayta tipod no. No kasta? Si kagayam tinang dadahal kanyak manang leti. Amom kasi no anya ti imbaga dayta friend kanya. Nagkakasakit dagiti balikas na itay. Kaslaawan mutan tinairanutan na kanyak. Nasaktan ka, tapod no timbaganakin ka.
Ay, nawaw. Sakbay nga agpalastog ka kadagiti kumparem. Siguradwam asaan ka nga agkurkurang kadagiti anak mo, Joel. Narigat ti kasta. No arak ken pulutan, ado ti kwartam. Ngem no sustento ti saritaan, uray 5 aduleng agparigat ka mangirwar. Agbalin ka kit di kumamot nga ulidan nga ama. Uray nagsina kayo ken ni Marinida. Laglagi pa nga dalata responsibilidad mo kadagiti anak yo. Amukon manang, saanin ang masapol nga ulit-ulitam. Ammom Joel, dagita nga aramidem amis mo ti pakay baba inam. No siyak ti sika, bumawi ka kadagiti anak yo ka ni Marinida. Uston ti inom. No adda kwartam, igatang mukit di iti masapsapol dagiti anak yo. Di mo kumaimo mo, Marinida. Wen mare, inuray ko asim mangpet sakbay apim manawak iti balay. Mayat metlaang no adda tutor na mare. Dinapatag ket kabailan yo abayadan. Wen na mare, maikarigatan, ta kaasi nga min jay anak ko. Di na maawatan ti daduma nga isurusuro kanu jay maestrana. Saan nga min nga agpapada dagiti umbing mare? Adda dagiti napartak a makaadal. Adamot dagiti saan. No daduma, masapul nga ulit-ulitan tapno maawatan da. Ay, wen nga rod mare. Kasapulan ti atidog a pasensya ko nada. Ay, no kabisadok laeng kumata Ingles kas kadamat. Ay, siya kun ati mangisuro iti anak ko. Ang saan mo't ngamin mare, taon ay siya. Diyak maawatan ti daduma. Gagangay na mare. Narigat nga agpaiso ti mangisuro no uray sika kat di mo mat maawatan. May mayatlat ta na mga laka iti tutor mare. Ay, wen mare. Nagastos ang agpaisaw ang maanusan para iti nasaya at amasakbayan ti ubeng, mare. Ay nawaw, ming-ming-mingan niyo mati tutor da Marimida nanang. Nakaumay ka mo dito'y balay, Gina anak ko. Ay katuan ata kailiw kayo nanang. Kumarim ni Mida, san ka day? Ay nawaw, nabayagan nga aggayam kami nanang. Apay ka di aya? Ibagam ken kuana, nga adda ti mapmapan, a babae iti ayandano kasta nga adda ti trabaho na. Nakitak, adda ti sabali a babae, anapan iti ayanda iti Sabadaw. Babae? Way, panagkunakot kabit nila kay na dayjay. Napudaw kay, natayag ken short hair, nalaad anak ko. Nagkamali kayo nanang. Ang mga no ti tutor ti anak da Marimida ti nakita yo. Tutor! Wan, at ang amin tutor ti anak da Marimida nanang. Tunggal Sabado kat mapan iti ayan da Mare. Anya day ta, tutor? Ay, tutor as in suswilduan da mangisuro iti anak da nanang. Ay, nawaw! At dagayam kasta, anak ka. Adda nanang. Isu ano adda makitkita yo. De yo ikan adagus iti kay papanan. Kabit nga ibagbagayo dita. Kasanuno adda makangag. Makabasol kay manan adi na oras. Kunaktumit ngaming king kabite. Saan a babae ni Dudong tinakitam iti paraangan da? Tutor kanugayam, Fidel, lakay. Makitam na ita, ngan-nganin makabasol ka bakit? Nuha pa'y masakul labang halad na pa'y iti tutor. Kamabalin mo nga isuro dalatan ti anak da. Nagpakalaing ka ba, day? Kasta ko mati inaramid da, no ammo dalaang bakit? Sa dood da kiday amang isuraw iti anak da, day tatipudnaw. Sigurado nga darason, no apay akayat da timang tangdan iti mangisuro iti anak da bakit? Sa mga may nakasapulan ti tutor, lakay. Agad adal mo ti anak da, sanaya. Apay pailaang amangala da iti tutor. Ay na, saan may nga minakas karina ti agisuraw? No di mo ammo ti isursuraw. Kitaam ni Gina nga anak ta. Awan ti tutor na iday. Angam kitaam ay, ha? Nalaing ti anak ta, lakay. Ay na, saan ngagpapada dagiti ubeng? No?
Anya ko matinag tumaad na ngay. Ti bagakit di dagita nga gasawa. Kit agin babak nang da. Ken sadot da. Mangisuro iti anak da. Isuakas ta. Adamo gayam ti tutor yaw, Mayda. Ay, ada na Betty. Ada ti suswelduan mi kan nilakay ko. Apay, masadot kayaw amang isuro iti anak yaw. Uwinaw, agim babak ng kayo laeng. Ay nawaw. Sana kasta nana. Kaya't milaeng ti mangala iti tutor. Ta saan mo't analaka ti mangisuro ngamen. No, agsurat ka nagbasa, mabalin pa nga isuro mi. Ngam no, komplikado at topic, narigatan nana. Kunak man no, wagis eskwela ti anak yaw. Wan mat nana. Mulagayam. Apay laang nga magala kayo iti tutor. Makaadal tumulaang mag-iji pagadalan. Marigatan iji pagadalan nana. Masapul maidoble-doble ken kwa na. Kita ni Gina nga anak me. Awan ti tutor na iday. Ang nalaing mag. Nakapagturpaws iti panagadal na. Nana Betty, saan nga agpapada dagiti uping? Adda dagiti nalaka makaawat, adamot dagiti saan? Ay nawaw! Ikalin, tegan na pailaang gamin. Ti bagayo kiday, kinasadot yu day ta. Anya? Anya ti maimbaga rita, Betty. May bakit? Ti maipapan iti tutor ti anak talakay. Ipabida naman nun ni Mary Gina nga anak na. Ta nakapagturpos ka no nga uray awan ti tutor na. Ay nawaw. Nagpakalaing manin rita, bakit? Apay kano anangalata iti tutor. Sigun ken kwa na, saanin kanwa kasapulan. Kasan nakasapulan. Kat no nalaka makaadal ti anak ta iti dayta tutor na. Saan to akaasi ti pagadalan? Tadamot din taam muna. Dayta nga ruti sana maawatan ni Nana Betty lakay. Saan akas ka rin ti agisuro? Ken saan nga agpapada dagiti ubing? Adda ti fast learner ako nada. Adamot ti saan? Iso akasapulan nga agad just tayo. So manaumot din na ta, bakit? Di namot amo ti lawlawatan na. Si kakit dimit lakay. Kapag numit, bakit na nakasta ti ugali na? Agpakalaing launay. No saan ta ka sa pulan? Apay kumapay laang agpaswildo ta. Ay po, common sense kumamot din na. Kasta bakit? Ay na, ni Nana Betty pa iti kunam lakay. Kasla awan ti common sense na dayjay. Kumusta ka, Marimida? Ay, nasaya at mo't Mari Gina. Oh my ka. Agkapita pa'y Mari. Ay, nawaw. Ay, nagbanglo ti kapiyo, Mare. Intid man ti kabsat ko, Mare. Ay, Mare, anya nga yung tigagaram? Ay, awan matkit di, Mare. Kaya't kala nga pa kumustaan. Kumusta matan ti tutor ni Mia nga anak mo? Mayat mo't Mare. Ininot ang makaad-adal di ubeng. Ay, mayat mat ang arod no kasta. Tapno worth it mat ati gastos yu, Mare. Ay, wun. Amom ka di. Ngayon ni Nana Betty dito'y balay idi na palabas sa lawas, Mare. Anya ti maimbaga ni Nanang, Mare. Ay, no apay ka no, amasapol ang mangala kami iti tutor para ti anak mi. Kat mabalin ka numot nga isuro mi. Ay, nawaw. Dahil takat tijak kayat ka ni Nanang. Di na maawatan ti kunada asaan nga agpapada ti panakaawat dagiti ubeng. Agpakalaing launay manan. Sa dino ti ayan ni Nanang, tatang. Nakikaruba manin Gina anak ko. Ay, nawang. Day ta at tutor samat manan tis istoryahan na ijay. Amumutin ni nanang mo. Agpakalaing launay. Sumanaungkat no daduma. Di na ammo ti lawlawatan na. Uray kamal iti ammo na sigilat na.
Dayta nga raw, anak ko. Magiram-raman dayta nga inam. Sa dino ti nagturungan na tatang tamapan ko sukunan. Nagpalaod ka di uno nagpadaya. Di talaog, tinakita ka nagturungan na anak ko. Ay, hapon ni nanang. Ipilit na noan niya ti ammo na. Di na ammo nga uso ti tutor itapanawan. Papan mo nga rog sukunan, anak ko. Un tatang, mapan ko sukunan. Tama nga noan niya manantis istoryahan. Sino mo nga iti maragsakan no kastoy lang. Nagsakit nga ta itirik na lakay. Agasam, pinagsasawanak ni Gina nga anak taytay. Basol mo mo ilaing. Nagpakalaing kanto, magsamay. Pudno mo nga men lakay. Kasapulan na yati tutor. Nag-enroll mo jay ubeng iti panagadal na. Lawaw. Di ka agpatangkan bakit? Ang mga numangagdeta ni Gina at ang agurahan na kamalay. Kit inton sumaruno. Dumagkano at dati maibaga niya. Sana na tayo pili mo tamam? Mala, wunan lakay. Noan niya man ti aramidon damidakin dudong para iti anak da. Awanan ti bibiyang mo ijay. Amuda tar aramidon da. San amasapul apakibiyangam ida. Nalawag ka day. Bete bakay. Dudong, at ka din ni Meda. Adalampitin na pananana na Betty. Apay ko nga. At dalaan kumakayat ko nga ibagakin ko na. Ay nawaw. Numay papanday tayo ti tutor tanak minana. Awanan ti bibiyang mo ijay. San mo't asika ti mang pasuswel daw? Saan akas ta, Dudong? Amom, nana. San nga agpapada dagiti ubeng? Nagasat ka ano fast learner dagiti anak mo? Kwa. Namiris konti bidtut ko, Dodong na kong. Iswa, kayat ko ang makasaritan ni bakit mo iti personal. Ni, Nana Betty, anya ti raramiden nyo dito'y balay? Kayat ka makasarita iti personal, Meda. Ay, numay papan iti tutor ti anak mi. Pumanaw kayo langin, Nana. Diyak kayat ti makiapa kada kayo. Kayat ko lang iti agkid daw iti pamakawan nakaw. Ay nawaw. Saan kun ngay pilit ti amok? Siya mo ngagpaisaw ti kamalay. So, pasensya kayo na anak kong. Husto ti kunayaw. Saan ngagpapada dagiti ubeng? Ay, kat nasaya at mo't naka-Ameris kayo, Nana. Sungagkid-kid dawak iti pamakawan yo, nakong. Nangrunakin ka. Tasika, ti pinagsasawak idi na minsan. Kamalik dayjay, nakong. Nana Betty, napakawan kayon, ng pangaasiyo. Di yun ulitin ti inaramid yo. Sardengan nyo mutlaeng, ti mangimarmarites kada kami, tano saan, ay makanggag kayo kanyak. Ay, uwan, Meda na kong saanan. Saanan, ama. Sumurot ka di danonoy, kan nanabebang iti outing tayo, lakay? Umbakal. Nakasarita kong tigayom ka. Imanuko mo tal. Ay, kamayat nga rod, ano kasta? The more, the merrier ako nada. Umbakal. Amo mo tal. No sa dino tayo ang ka. Isumit tayo ni bispring ka. Ya, lagi di ma-enjoy ti bakasyon tayo. No saan ko ang katwa ti bispring ko bakal. Naibaga mo tingin ka no abay. Wana, sipod pa'y idi kat ni pari nono iti kanayon nga adda dita para ken ka. Isu ngamin ti pangibagbagaam kadagiti sakit tinakem mo. Iti ragsak man ken iti liday. Uray ti kalukwan kat da kayo ti agkuy-kuyog. Ay nawa, memorize mo mutang bakal. Wana, ta isumuta kanayon ti ibagam lakay. Nanang, kahit mo ka ditag bits, Ay nawaw. Ag-bitch pa'y laang kat ngan nga ni awan ti maysa ang tayaw nunoy anak kaw. libre dahi dyan nanang.
Libre. Wen, ilibre ti bisprin ko. Nung sumurot tayo, uray piso, awan ti gastusin tayo nanang. Ay, malagaya manakaw. Ay, sumurot ta. Kaya't kumati makalangab iti angin ti baybay anak kaw. Mala, isagana yung arudin ti swimsuit yun nanang. Ah. Italaang man na makapag-beach tayo. Nagawid kayo matgaya man Marimalo. Kumusta nga iti beach experience yo? Wen mare, duwa nga aldaw milaang ijay. Naragsak mare. Sayang, saan ka nga min anak ka umay? Si Murot Gayam danana bebang? Wen, tainimbita ti asawak ni Nonoy a best friend na. Amumot, saan ama pagsina dagijay nga agkayam. Iso dala ka na yun ti agkuy-kuyog no kastangad da papananda. Day tangarod kat mare. Saan da ama umay ti tunggal maysa? Talaga anak atag titunggal maisa kadakwada mare. Makapasar. Nailaw anak alang isugal iti kakaiso na kwartak. Nas ka na makapanunot ak iti wagas. Tapno maisubli ti kwartak ang amak kanyak. Itay pa'y adi ka matagtaga ray nunoy anak kaw. Ada ka di parikot mau. Okay ka lang nanang. Sigurado ka kaday. Nanang, mapanak man ni Jay and the Pari Junior. Anya ngay ti aramida mi jay. Adalang tinapating ngay bakit ikumparik nanang. Pang-asyo, saan kay nga agaliwak sa di tarwar? At ka diti masapol mo, pare nunong. Pare, ang mga nota ti extra kwartam dita. Ay nawaw, anong ti kwarta pare? Kuwang amin pare, ninanang ko. Ha? Anyat na pasama kininanang mo pare? At dati rikrik na na pare. Naipat-check up mo ka tayo. Nalpasin pare. At damit lang tinresito ti doktor nga agas kong gana. Iso na lang ta, kumkumpurmi mo ti sapsapulan na amakan pare. Anya? Parikot ko pare. Dawan mo ti pangalaki ti igatang ko. Sapay nagngingi na dagiti kayat na akanan. Mano ti kasapulan pare? Ikang ka? Sika pare, no. Mano ti ka ba ilam nga itad? Sige. Mang tidak iti 10,000. Ibagam kinananabibang tagpembang wan. Ay na, thank you pare Ay na, pagyamanak launay pare. Apay, anon ti kumparem ti kwarta, lakay. Igatang na kaniti ka na ni nanabibang malo. Iso amang tidak iti 10,000. Pang-agas na tidagtuma. Ay nawaw, ala, ano ngay ni Nana Bebang? Masakit ka no. Kung kumpurmi ti sapsapulan na amakan bakal. Anya? Sapay nagngingi na ka no mag. Ala, kaasimot ni Nana Bebang ang arod. Super lang. Barang agimbag at akos bakal. Tapnosan ang magastusan ti kumpare. At ati ginatang kwalitsyon para kang gananang. Ay nawa. Lechon mga agpaiso ti inyawid mau nunoy anak kaw. Indiskartsak deta nanang. Mala, manggaw kay tinapoy tamangan tayo. Ay, mabit man laang. Nangalaam iti inggatang mo iti lechon. Ay na, di yun sa rutsurin no sa dino nanang. Di kay madanagan. Sana nagtao di titakaw day tamakan. Ay, siguraduam lang, nunoy. Tibilin ko nanang. No awan tinapatig nga aramidan nyo ijerwar. Di kay agaliwaksay. Liklikan nyo pala ang ti makikaarubat na nakababain. Awan matyam mo kadakas ngay naramid kaw. Awan, gumda kayo ti target dagiti chismosa nanang. Noon ti aramidan nyo, maturog kay gede. Nalawag. Anya? Noy anak kaw. Saan naman bali na mamuan ni nanang ti sekreto ko? Di ka batan sumungbat? Sa dino ti papanam kunak. Ijay sentro nanang. Adalang ti mapan ko sa rungkaran. Kadwam kaday ti best friend mau. Siyak lang nanang. Saan ko akaduan ni Pari Junior? Ay nawaw. Itaman pa'y asaan kay nga agkuy-kuyog iti best friend mau anak kaw.
Una, tabi si Aknanang. Adumot ti pakakumikuman na jay gayim ko. Tibilin ko manan Di kay agaliwak say di tarwar. San amasapul arumwar kayo. Tadamot yung tinaluto ama si Dananang. Karni ti baboy day jay. Babalin ka di ti maki-standby, tanya balasang kaw. Ha? Oh, payakas na naklat ka nakakita kanyak. Da kayo ka di day, tanana bebang? Uno, tagtagainip ko. Ay, anay ko, kung naklakit din no al-alya ti makitkitak nana. Siyak day tao, ibalasang kaw. Payakas tamat ng ti reaksyon mo nakakita kanyak. Napigsa kayo matgayam nana. Agasam, tanakadanon kayo pa dito'y tersenak at medyo adayo ti balayo. Na, kat sigod mat. Apay ka day, kwanana. Ti istorya ni Nonoy, idi may imutang dito'y tersenak kat masakit kayo kano. Anya, awan ba ti mariknak ang nasakit iti bakrang kaw tanya? No kasta, nagulbod gayam day dya Nonoy. Iba gayo, tao may nabayadan ti utang na nana. Inulbudan nakpaykit de. Mano alawasen, asang imay ni kumparem Nonoy dito'y balay, lakay. Ang mga nubisi lang na jay, malo bakit? Ala, kumusta mo't nga tan ni Nana Bebang? Dahita ti santay nga mo bakit? Saan mo ngayon imay ti kumpare? Tapa kumustahan tayo kumanin na nabibang. Oh, lang ti silpon na. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan dalakay. Mapan kuman kumustaan ni Nana Bebang? Ha? Ay, wala may mayat manan bakit? Tapno makitam ni Nana iti personal. Pare Nonoy! Nana Bebang! Umayak man! Sobrang ka, malaw. Ay, nasaya at mo, tanaimbagan kayo, Nana Bebang. Adainyag ko aprutas para kada kayo, Nana. Ay, nawaw. Naimbagan. Wine, madi ka numutirik na yo kung ni Nonoy idi may ijay balay. Iso nga inik ka nila kay iti 10,000. No, sa anak nga agbidot, talo alawas ang tinapalabas, Nana. Inikan ni Junior ni Nonoy iti kwarta? Wen, Nana, tanging inaan ka no amakan, tisapsapulan nyo. Naasyan nila kay, iso anang tudlatan Ay, naglokon day dyan, Nonoy. Sa anak mata masakit. Apay matakas na ti ibagbaga na day dyan taaw. Iso matlagayam aparihitan na karumwar. Oh, kumusta da pare Nonoy kinanabibang? Bakit? Inulbudan na ka, ti best friend mo lakay. Ay nawa, saan ka mawatan bakit? No usaran na nga taa, iti 10,000 nga inted mo kinkwana. San mo't gaya mamasakit ni Nana Bebang lakay? Anya? Wun, day tatipod no. Nakasarita ka mismo ni Nana Bebang. Iso akasaritam day jay akong parem. Uray si ka best friend na, ululbudan na kamut gayam. Naglukon day ta pare Nonoy. Na, wala ko man nakaturog kayo nanang. Sa day no tinagkapwam katrabien si ka Nonoy. Di talaeng nanang. Imay ti asawa ni Junior anasigad agayim mo itay. Ni Malo? Ay nawaw, anda ka di pa'y daduma nga asawa ni Junior? Kanya ti may naimbaga nanang. Imay pinakumustaan taimbagam kanumat kanakwada ang masakitak. Ano kasta? Wan! Itamatlaan, masiguradok anay baga ni Malukan ni Junior ti kalukwan nga inaramid mao. Nung nangus-usaram iti kwarta nga intad na kin ka nagrason ka pa ya masakita. Nagloko ka, Nonoy. Maray,
agsarita taman. Pare Junior, sorry. Nagulbudak keng ka. Sorry nga talaga. San ang nasayati kasi yung naramid mong? Kasanulangan no pud na nagsakit ni Nana Bibang. Pare, kamalik day jay. Saanin ang maulit? Talaga saan ang tasan ka nga ikan iti libre? Bayadam lang ti kwarta nga intid ko keng ka. Manyamag nga taati ng usaram. Pare, gusto nga min. Naabaka kiti sugal. Ay nawaw. Iso, maglagayam anang bayag asan ka nga imay di balay. Busy ka maggayam nga iti kasusugal mau. Pare, saanin ang maulit? Promise. Bayadam nga ti kwarta nga sinayang mo iti kasusugal mo, pare. Saanin na libre day jay, pare? Libre ko ma. No sa anak nga inulburan, pare. Ngam insugal mo lang, mate. Iso nga ipambahay ko king ka na. Pare, awan tikas ko ita. Naabak amin. Nailaw anak na talaga iti dayit asugal, pare. No kasta nga rod, sumurot ka niya, pare. At dati parami ko king ka. Tapno maikwits ti utang mo. Lakay, kaasimot ni kumparem. Nabambanog samot ten. Itay pa'y nga agkabkabiti, sapay nakapudpudot. Basol na mga nga bakit? Sino ngamin tinangibagang agsayang iti koranta? Inraman na pa'y kiti ni nanabibang iti kalukwan na. Ay, sa bagay Saan nga agnakam tigayim mo, no saan maikan iti leksyon. Amangan kit din ulitin naman ti agulbud ken kalakay. Gusto ka bakit? Oray na sigal agayim ko ni Nunoy. Saan ko akanunungan taramit na? Oray intid ko lang na kwarta. Saan ama iparbang ama pa na isugsugal puma? Una, iso bagbagaam, lakay. Amok ni Nunoy bakit? Saan ama upay day jay no amuna abasol na? Pare Junior. Salpasen, pare. Birigaw. Wits na pare. Awanan ti utang ko ken ka. 5,000 lang ti bawas taang. Balit dapat ti 5,000 nga utang mo ka na, pare. Ikas mo tinabatay. Pare, amumatan. Naabakak nga road. Awan tikas ko ita. Ay, saan ko na parikot na ita, pare? Noon lapay ti paramid mo. Ano sa nga ramidanan, pare? No apay nga may nga inturid mo tinagsugal. Anyat amom no, linuko da kay jay. Bale, pare. Sana na maulit. Amok itan. Doble ti banno gamarikrik na kita. Tanasayang lang ti kwarta intrab-trabawak, pare. Ay na, pare. No saan ka lang nga bisprin? Ay na. Ang mga no nakaraman kan kanyak. Pare, napakawan na ka din. Wag, napakawan ka. Basta itrabaho ti utang mo kanya ka na batay. San kun nga ilibre? Tama nga no agram ka. Yung di mo ulitin ti kasya. Di mo urayan ang madadahal ti panagtalit ko kang kaparay. Tama nga no makalipat ak delikado. Well, pare. Promise. Saan na maulit? Nailaw